Веранилер да якынлары эки катлы эведі. Мында Жигулина Роща адлы наразылык мейданында Арсен яшайды. Onun evini bir hafta evvel сыйықтылар. Акимиетке якын olған Первый Крымский телеканалында ev сайыбы yok edilmesine razı olғанын таздықлады. Ona кетірілген зарарны төлегенлер. O вақыт Қырым акимиеті қалған evlerге де бұки бұтақдырны тахмин етті. Акимиет атта ерлі сәкеллер о сермияларына қорған жамины yok etmege vade etті. Ақиқатын есе наразылық мейданының iştirakçileri өз evlerinden vazgeçmege azır degеллер. Маме 90 лет, 91-й. Она 2 года на поле стояла здесь, 2 года, зимой и летом. Вы даже не поверите этому. Вот люди вам скажут, 2 года в такое воодушевление в ней было. Топор берет, сучья рубит, костер разжигает, чебуреки жарит на поле. Девочки, это 5-6 лет тому назад. Как можно? Почему так с нами поступают? Почему нету справедливости? Муниверна Зимова весикаларны көстере. Бу чешет муисселерге топракны ресмиелештірмек мураджатынен юланылғаны ризалар. Бу кебі весикаларны разылық мейданның әр iştirakçısында бар. Жигулина Роща қасабасы 2005 сенесінде пейда olды. 10 ел девамында топраққа мұқтаж olған қырымлылар мында көрешелер. İnsanlarının айтқанына көре, bu вақыт içinde toprakның bir kaç sayыбы пейда olайды. Bu yerde epicentr ve metro kebі гипермаркетлерні құрмаға ниетленеділер. Amma iş adamları халқнен laf etip, öz dükkanları için degер yerlerini taptılar. Bu narazılık meydanı çeşit milletlerinin temsilcilerini birleştirdi. 300'den ziyade Kuranta arasında mında hem Kırım Tatarlar hem de Slavyanlar var. Но мы вчетвером живем на 27 квадратных метров жилой площади. Вот. Поэтому, конечно, есть такая острая необходимость в улучшении своих жилищных условий. Вот, потому что сын уже взрослый, женился сейчас, вот, тоже дети будут, дочка тоже растет. 2014 senesi Kırım'da hakimiye dönüşken son narazılık meydanının iştirakçilerini kuruculukunu toxtatmağa rica ettiler. İnsanlar razı oldular. Evlerini dam ve penceresiz kaldırıp kuruculukunu toxtattılar. İnsanlarga onların meselesini çözmege vade ettiler. Ama Mayıs ayında bu toprakның nevbeteki sayыбы Столичная коммерческая группа şirketi peyda oldu. Ve bu şirket de toprakны boşatmağa talap etti. Hakimiyetнен beraber toprakның sayыбы butunlay hazır olgan evlerinin sahiplerine ketirilgen zararını ödemege söz berdiler. Meydanda tek bu kebі 17 ev tura. Bitirilmegen ya da vaqtınca tiklengen evçiklerinin sahiplerinin ise hakimiyet sübetleşmey. Bazıları ise öz damırtılarını boşatmağa hazırlar. Пускай, значит, эти инвесторы появятся здесь, объяснят, почему, зачем. Значит, пускай в другом месте предоставят землю, пускай эти дома перенесут, пускай компенсируют, значит. Если бы в другом месте они мне предложили бы, и вот это мне туда бы опять же перенесли бы, то с властями никто не будет ссориться, потому что законопослушный народ мы. Если кому-то возвращают, кто был более богатый, чем я, допустим, да, и успели построиться и сделать крыши, капитальные ремонты в своих зданиях, то я собирала каждую копейку, откладывала детские деньги, то есть для того, чтобы построить этот дом. На данный момент мне даже не предлагают компенсацию. Александр 2005 senesinden bu narazılık meydanının iştirakçısı olan. 10 yıl içinde onun kartana ve kartbabası öz toprakның sayыбы olmağa yetiştirmeyip geçindiler. Öz küçünden Alexander bir katlı evçi kurdu. Mında da yaşay, ışıksız ve gazsız. Özü kuyu kazdı. Kırım hakimiyeti Alexander'nin sübet etmey. Dam bir taraflı olğanı sebebinden onun evçigi mesken kebі sayılmay eken. С приходом нашей долгожданной России, за которую мы голосовали, нам пообещали амнистию, что эта земля будет действительно наша, и нам ее выдадут. Вот. Но факт остается фактом, нас не видят, и в принципе видят только 17. Только тех, у кого было много, скажем так, сил, средств и желания, да, вложиться сюда. А остальные, которые не смогли, допустим, материально, но хотят физически здесь проживать, они не получат ничего. Dilara birinci yıllarını hatırlay. 2005 senesi insanlar mında kuruculuk başlagan ediler. Kuruculuk malzemelerini gecesi getirediler. Çünkü kunduz militsiya maşinalarını bu yerge geçirmeydi. Diğer narazılık meydanlarının iştirakçileri kebі insanlar çadırlarda yaşayediler ve gelecekке ümit edediler. Dilara'nın sözlerine göre mında turgan insanların çoğusu hiçbir paraga bu toprakны kaldırmaz.
Мы не против власти, мы абсолютно не против власти, не бунтари, ничего. Мы просим только нынешнюю работающую власть и тем более представителей своего народа, которые представляют в лице нас в лице власти, вот они там сидят от нас, решить нашу проблему как-то, вы знаете, вот, и помочь нам. Мы только просим помощи, абсолютно больше ничего. Просим помощи узаконить за нами земли. Столичная коммерческая группа «Ширкетнын сайыплері» Союз фиркасының векилі Қырым парламентінің сабық депутаты Алексей Шацких ве Тимур Власенко. О кеченлері Қырымның сабық вице-премьер Георгий Псаревге яқынылған Юждорстрой-Транс ширкетнің елбашчысы еді. Галиба ені акимиетненде оның мөлнасебетлері яқшы. Столичная коммерческая группа ширкеті Евпаторийская соқағы 8 адресы бойынша ерлешкен бинанын сайы болы. Мында меганон тежарет меркезі ерлеше. База малюматларға көрен разылық мейдандаки топрақта ширкет egленже парканы қормаған етлене. Башқа малюматқа бинайын иш адамлары мында чөп қатылы евлер комплексны қормаға істейлер. Ама ерлі сәкенлерінің сөзлеріне көре, мында ер асты гол бар. Ве бұ ерде тек екі қатылы биналарны қормаға мүмкін. Қырым баш назирның муавины Руслан Бальбекнің білдіргеніне көре, бұ топрақ инвесторге берілежек. Чөнки оның бұ топраққа весиқалары бар. Инсанлар есе үмітні қалдырмайлар. Кения кемиетке мұражат йолладылар.